Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus ajunan Kiai Haji Aminullah Zain, ajunan Kiai Haji Zainal Hasan, ajunan Kiai Abu Ali Suri, ajunan Kiai Haji Marzuki, ajunan Kiai Haji Mansur, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir, nyuun saporah tak bisa nyeputung situng karena terbatas pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus pemangku tisalangkap beserta aparatur tisaipun, sahibud da'wah wa sahibul manzil, ajunan Kiai Haji Khalili Ramli selaku ketua Yayasan Miftahul Ulum Pakoran dan Kepala Madin Miftahul Ulum Pakoran, ajunan Kiai Syamsuddin selaku ketua takmir Masjid Baitul Jannah Pakoran, dan seteja para rabu, para hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan dan wali santriwati, dek seteja ajunan beten kaula amul ja'aki dan beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, kesempatan malam samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir tapangki apolong asareng dalam kabadaan sehat, langkong-langkong apolong kaula ajunan saat samangken ala kotoat, muka-muka kaula ben ajunan tak karua apolong pakoran, tapi sampai akhirat pakuna papolong dalam kabadaan kenging ridho Allah. Amin. Salawat ben salam
ngiring atau raki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dito muka tetilan jalan kaula ben ajunan sehadir saat semangkin epek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga ketika kaula ben ajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting ben tak kira toras sada panas saapoi neraka manter sakak dinto bedenah amin Allahumma setuju sehadir manter tetia orang selamat amin tetia orang seteka hajat amin selamat dunia selamat akhirat amin teka hajat dunia teka hajat akhirat amin Allahumma. Juga tidak lupa dari kepolisian yang hadir dan juga seluruh dari tim keamanan baik pasukan Banser dan semacamnya. Saya tak ada sekali ya kini kalau ada polisi yuk. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, tujuan kaula ben ajunan kak dinto tada lain keng tero tetia orang seepa selamat dari dunia kantos akhirat amin. Lebih-lebih keselamatan kak dinto nang i akhirat hadirin. Apa-apa mi akhirat seepa ka ada karena dunia nika beda betesah. Jadi kula ben ajunan beda dunia nika au ba seepatah. Famal hawadisid dunya baqa'u cepun Imam Syafi'i perkara sebeda itunya ni kau pereng sebeda itunya kak dinto tak neptep jadi orang itunya ni kak selamat ya penting ya tak selamat itunya ni pereng tak abid itunya ni kak kek cetak paling ngepol kula benajunan dut cemare na beres engki na bangki kula benajunan loka kening arek ni kesesakit cuma ada ngetok oleh sehari ni kesaking jen elang itunya ni kesempatan sementara kapi makanya kau lebih najunan itunya selamat tak selamat ni keberang sekejap bunga itunya ni tak saabit susah itunya ni tak salancengah beda siang beda malam beda terak beda peteng beda bekton agelak beda bekton nangis auba makanya kau dientunya nikah. Kehidupan dunia itu bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ampona beda ibaba, ampona beda ungguan yuk. Ungguan. Engki kau diantunya maksudnya hahaha. Tapi beda kau dienik benik kau dienin mainan. Saya dalam Al-Quran itu waki khalidina fiha abada khalidina kalaban kabadaan langkeng ta'auba fiha dalam swarga otabah fiha dalam neraka kiibri abadan boleh selalu khalidina kiibri abada khalidina ni kalangkeng abada ni kasalancengah artena ia akhirat pun kadung oleh celaka bisa saja celaka nabi cuma 1 tahun 2 tahun tapi urusan abid sehingga kau leben ajunan kau dientunya ni kamu ni penting ki akhirat dunia gak dito cuma kau dienin mainan wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib kau dientunya ni cuma mainan dari mana kana mainan mun bedain mainan anyar bu seminta nangis kayak kapane kon leti na akila terus anyar boleh kan saja kau dientunya ni kah tapi akhirat mi bahasa masuk neraka ben masuk surga mahsyar saos hadirin mahsyar saos nikah ipakumpul mahsyar nikah abita ulama berdisi ada buaki 50.000 tahun manusia tak ingal-tingal lebih Allah mahsyar nikah jumlahnya 50.000 tahun mak 50.000 tahun jak 50 tahun bila cek abita pada remak leben mahsyar 50.000 tahun pada remak neraka kau leben ajunan atusan ribu tahun maka anyuon ke Allah manter i akhirat budian kaula ajunan tak nyeting ke bereng tak nyaman langsung masuk dek swarga na Allah amin setuju saya hadir manter masuk swarga amin tero tak tero masuk swarga
Terus masuk surga. Terus masuk surga. Tertuli mate. Dikocang terus masuk surga. Tetimbian mun ke surgana gelem keng kamaten lalu endek. Terus masuk adi-odi deh ya. Wahahaha. Apa? Siapa minta Indianya? Masa gula tak potongan ustad deh? Apa keng bulan genteng yang ku artis? Cago pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus salamet ni kada remacara nama lekole. Salamet ni kajelena beda telok. Selamat di akhirat ni kajelena beda berapa? Telok. Selamat itu ada 3. Siapa yang mendapatkan salah satu dari 3, maka kau leben ajunan nikah bekal teti orang selamat budian. Amin. Amin Allahumma. 1. Selamat kak dinto sepertama ngangkui amal la kau leben ajunan beng sebeng. Orang pakoran bekal selamat sepertama mi selamat ngangkui amal tibi. Ni kese maksud debuna Allah. Paku Allah debu. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu orang-orang banyak disapa Quran. Amanu seiman atena wa amilus solihat lakona bagus kasera bagus ka Gusti Allah cukan bagus ka manusia atena iman lakona bagus. 2 ni kata ning besa seiman atena kudu bagus sebagus lakona atena kudu iman. Tak terima iman na orang saya tak alaku bagus, tak terima kelakuan bagus dari ati selo iman. 2 ni kudu kapolong. Insyaallah saya hadir nikah iman kapi lakona bagus kapi. Amin. Amin Allahumma. Na orang-orang saya ati na iman ben lakona bagus. Pakuat jawabun Allah. Ulaika ashabul jannah. Mi asionan salo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang sehatnya bagus, orang-orang sehatnya iman ben lakona bagus. Ulaika ashabul jannah. Orang kak dinto bekal masuk dek ka surga Allah. Man tertepak kaul anjunan seteja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah munring pakuran ni kemudian masuk surga kapi. Cek sedua ni kandi kapi bian, kedua dan di kapi. Iman apa tak iman? Kula tanya gambian, embian percaya cek ilmu kubur beda mungkar nakir. Percaya. Bila saya temu? Ya jap. Oh, nemu kitab. Teman ngetelak foto nah. Oh lo teman. Pola andi nomor WA nah. Oh lo an, sabung canggih ki buru jo. Nika imannya man. Wa amilus solihat, pahlakona bagus. Kata tangke bagus. Lebih-lebih hubungan ben keluarga, lebih-lebih hubungan ben orang tua 2, lebih-lebih hubungan dek ke guru. Terus nikahnya mana hubungan horizontal, beda hubungan vertikal antara hubungan kalaban Allah. Insyaallah orang pakoran nikah mun malam napa boleh kalakuan fardoh sesunat kalaku kapi bener. Napa boleh sunat sepang gempang tahajud tengah malam ceke napa tak ceke? Apa nak seceke? Orenga. Iya orenga ceke.
agemi mari agemi te dung boleh cit ngecit di malaikat kali ngalak buku cang malaikat papa antagai egala kali ego hai hui Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah yang pertama jadi orang ni bakal masuk surga ngakui amal tibi budian ngakui amal tibi tapi benih pas amal langsung pembeli surga amal ni kemudian porok kalaban rahmat Allah. Jadi saya rasa atoro Allah ni kemudian bakal ibri rahmat benih amal saya masuk surga tapi amal ni ketetilan-tilan oleh rahmat ni kasih itu buat kisah Allah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin bahwa rahmat Allah ni ka ipasemak ka orang si muhsin. Saya rasa maksud orang muhsin ni ka orang si alaku bagus esoro abajeng esoro atoat anapa orang masuk surga ni kami tak langsung amal mi amal ni kaki iparingi rahmat geluh. Jadi orang si amal bagus ni kapah iparingi rahmat baru kelaban rahmat masuk surga. Anapa mi tak langsung masuk surga kelaban amal mun pah masuk surga kalaban amal hadirin tentu nak kau leben ajunan kak dinto masuk surga nak tak kira abid karena gula ben ajunan seala ko bagus cuma sebitek tahun cuma 70 tahun mun pah ni kay purap surga tentu ni surga gula ben ajunan sebitek tahun lero keluar pah demam amarina berhubung ngangkui rahmat Allah makilah seala ko sekejap rahmat Allah seiki masuk surga kau leben ajunan meskipun umur ning 40 tahun surga ni kemudian tak war keluar boleh amin Allahumma insyaallah saja hadir masuk surga kapi amin insyaallah saja hadir selamat kapi amin ben manter kau le ajunan beni cuma masuk surga tapi manter tak nyeting ada kapan sa apoi neraka sama sekali amin Allahumma bon bertung nikah selamat kalaban amal segala-gara amal ni kebi Allah ibadi rahmat bah rahmat ni ke ikiba masuk dek surga Allah menter tepak kau le ajunan saja. Nomor 2 selamat kak dinto kalaban amal orang lain tetiba ni selamat kalaban amal tibi tapi selamat kalaban amal orang lain maksud ada remah umat Nabi Muhammad kak dinto termasuk umat seapa lain sareng Allah seumat Nabi Muhammad nikah tu sana bisa enyo onaki sapora bi orang lain kenceran bisa ekeremi bi orang lain nikah hebat tak umat Nabi Muhammad sehal kak dinto tak ibaki ke umat-umat lain maka dalam Al-Quran am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a am lam yunabba bima fi suhufi Musa apakah tidak diperlihatkan apa yang ada di kitabnya Nabi Musa wa Ibrahim alladhi waffa dan di mushafnya Nabi Ibrahim di kitabnya Nabi Musa dan di kitabnya Nabi Ibrahim alla taziru waziratu wizra ukhra tak ada orang ni bisa nangkung tu sana orang lain untuk umat Nabi Muhammad mun beda orang mate minta aki sapora bi seodi se mate tu sana tak ada napa beda sapora napa tak sapora se mate minta aki sapora bi seodi sapora napa tak sapora nika umat Nabi Muhammad umat lamba tak bisa orang mati dari umat Nabi Muhammad ni kamun kencer na tak pati banyak bi seodi ekeremi kenceran sehingga meskipun saya mati kencer na didik gara-gara bi anak foto nah ekeremi yasin ekeremi tahlil sadaqah nyoon aki sapora tua aki saya mati ko tu na celaka gara-gara bi nak foto kak dinto nyoon aki sapora ke Allah ku tak saya mati bi Allah bah sapora ka pitu sana amin. Mangkana gula benajunan makin ni kanamen kasakolaan ni kemakin ni kanamen bila buana budian ni kasalah situ nga maksud tebun Allah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa wal yakhshal ladzina law taraku tako ojeng ibri tisu tako ojeng iku menula aki di depan tengah apa jaring ki pasai bungkus
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mungkin sampian ni kanamen kak. Napa sih eta menagi? Putrana eta menagi ka madrasah di kebuana bekal abu dian kaula ben ajunan seteh dari anak ni ke bekal akili kenceren dek kaula ajunan. Sampian ni kemun andi anak ngerti ilmu agama. Napa napole bi anang sampian itu aki, anang sampian lo adua aki, anang sampian tak ngaji aki, anang sampian lo adua aki. Kalau pai kering tuana, king anang sampian abejeng, king anang sampian apasah, king anang sampian ala ko bagus. Sateje kelakuan bagus anak kak dinto ekere maki ka uring sepo ampun seteh. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Sateje kelakuan anak seibadah beki karing tua meskipun anak tak ngusus karing tua. Apa napa sebab? Karena anak seoning abejeng gara-gara bi ring tua sabek ke madrasah. Anak seacuaki perkara haram, saya tahu haram gara-gara bi sampean mangkin sabek ke ustaz, sabek ke kiai, sehingga sateje kelakuan anak kak dinto ekere maki da ka uring sepo ampun seteh. Amin Allahumma amin. Sampai jawaki bi ulama salahul aba bi salahil abna. Sampian muntro ninga ring tua semati ni keselamat napa tak selamat muni kanto bedering seta sampian tro ninga pecrah napa celaka cepon ulama epa kunting guna potona mun nak potona ibadah semati ni kebekal selamat mi tak selamat dah setiap ibadah kencerna akili dek karing tuan sebeda alam barzah sabalika man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu alaih. Mun beda orang atina anak dalam keadaan bodoh tak ngaji tak sekolah tak sabekah bodoh tak ngaji ilmu halal haram pah anak ang ala ko cuba anak narkoba anak ngazina anak ngecok kana kullu dhanbin amilahu alaih satajatu saseekalaku bi nak potoh ekere maki karing tua sebeda alam barzah ni kemun na anak tak ngaji. Alhamdulillah putrana sampian beda lembaga pendidikan Miftahul Ulum kak dinto nunjuaki bahwa putrana sampian epele bi Allah epeteti orang selamat. Amin amin. Ana apa epele kanjing Nabi tibi sadebu cepon kanjing Nabi mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang ni kemun bi Allah epa salametah situng carana epa ngerti ilmu agama epa tahu halal haram epa ngerti coba becek ni kacarana Allah milih makhluk epa dadi orang selamat. Apa napa mi andi ilmu selamat nikah karena orang ni kemun tak ngangkui ilmu makilah ibadah ni kata terima. Orang alim tedung, orang putu ibadah ni keki fokusan setedung ni kayak tempeng seabajang tak ngakui ilmu ni. Makanya cepon ulama fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Orang andi ilmu tak ia malaki ilmu nah ni kabahaya keng berde selebih bahaya tempeng orang alim seta alaku ibadah. Napa? Orang putu jahilun mutanassiku. Orang bodoh saya abajeng, orang bodoh ngaji. Saya maksud bodoh ni kata oning. Mun orang pakoran ni kan ngaji tukang kabi tengki. Saya kocak tak oning ni kalau oning sakandir wae kan tukang oning meskipun emban kaidhar tak tahu huruf. Tapi kan ngaji tepak kabi ring Madura. Buktena tek kuku leguk sing mari tarawiyan ku tak ada urusan kabi. Mari ngaji le semakra ngale kadang masjid gedang ben kopi pegemet. Terus dalam ikan tebi ini kene lebur sekene etal pentalaki dalam walladina kafaru kadda wa kadabu bi abi ring lebet yang bong nyampit bedu ben Quran aja cong malam telasan saya kegia. Alhamdulillah jana hadir kapi watuana entar kapi keng depak ke masjid atuan mercon pual saya takbiran grupna Dul Mawir nik saya takbiran dulu ada ikut pelkot salah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah ilham. Ya mun ilhaman ang temis ruki je. Alhamdulillah jak seburnya oleh ilham kapi. Ontong tak oleh wahyu tenung dadi nabi wan rasul. Mak sanika seoning ngaji tak ngaji, saya tak oning ibri emik tak langkong darusen nikah, saya tak oning ngaji cak beri emik keluh waktu wana ngaji dengo dan cak bagi kakek nang itu patukanlah apolong pada kening tak usah neku emik ku lekuk mulatokang amikan senika saya tua saya ngaji karena darusan ngaji ni kebenar cuma masalah ibadah ngaji nah saya ngidi ngaji cukan ibadah, saya ngidi ngaji cukan oleh rahmat. Pada ada masih ngidi ngaki, namun tal pental lagi ngak gelak roh. Falam mas tai asu. Apa saya ngidi ngaki namun ngaji dak iya re. Jadi po sepona ngaji, ni ke ni ing cak bagi ngaji. Bentak langkong darusan pasaan kak dinto hadirin ko tuba tesi bekto. Soalnya kol telok deki orang cak ke boleh, cak terlalu malam. Mun lapo kol setengah 12. Ni kepate anak apa sebab tak kok aganggu ka orang si asarena orang ngaji ni ka aganggu ka orang asaren hukum haram hadirin tatang kena tedunga masjid ngaji saya ngaji ni ka aganggu ka si tedunga haram hukum masih ngaji benih ngaji na si haram taswisun naim bidzikrin au qiraah aganggu orang tedung kalau ben ngaji atau ben zikir aganggu nani ke hukum haram ngaji nah lo panapa korci aganggu cara nah mun la pukul setengah 12 tak langkong make pak lebur ngaji ce amiken teti mun pakun amiken entare ke masjid ambu ngaji kana setengah 12 ada apa kak segaca aki kol 12 cong kol 12 je bekto na cerum lanceng numpak ka cerum pande kol 12 hai dia lah teku mun kol 12 ku tak cerum lanceng persis numpak ya tesa cerum tak barjajem ya teti mun lapo kol 12 setengah 12 atau paling apol kol 12 malam pakai ngaji pak le budak remah mik atas pate mik baba mik baba pate le maksudnya mik baba ya kan mik baba yuk spek apa mik babanya hah oning apa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tak kok aganggu lah. Ring tedung ni kan macam thank you. Ring tedung ni ka beda. Kapan beda munyi seker-sekan tah taklum ngide. Beda kan? Beda. Ya beda ring tedung ni ka make tedung iba bena jidur etapu taklum ngiding. Coba make laki nampian kan macam you. Beda laki ni kan ditulis hasilat dai. Beda kan? Beda yang laki ni kata ading ku tadi sumpah hasilan beda mun tempat kasih ngak ni kamu pah mik tak mati kan tak lengit dah ni kan ya beda yang teduk ni kamu kura ikut tadi tak lem jaga kamu kura sokona jaga pakun tak jaga ngalek ke betul sah jaga pakun tak jaga ngalek apa orang jaga baru jaga di kok bahas jaga di dalam kong panitia apa mulai kada dia nih mulai iya kalau kecempu kada kena beci aku
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana mangken je kaje mengaci anak nikah hadirin apa napa sebab karena potra kak dintomun gagal pangaci mangken serogi beni cuma anak tapi kau leben ajunan selaku orang sempona mentor nak potona ajunan sebada madrasah Miftahul Ulum paringi ilmu sebarokah amin paringi ilmu semanfaat amin karena tak langkong kula tak bahasa lengkap ni kampun kota pun sudah semak kalaben kabupaten kula saus si pedalaman kula ni kan termasuk Bangladesh Bangkalan desa Bangladesh perbatasan antara Bangkalan Sampang kula nikah Lumair nikah perbatasan Bangkalan Sampang kula masuk ke Dejah mengikuti rute jalan Corancor sampai demak ke rumah nikah dari jalan se ke timur nikah ke Compok nikah jaraknya 14 kilo dengan jalan rusak dan itu harus ditempuh perjalanan 1 jam jadi asli pelosok king mun ika belering gunung ngembian tak kira percaya polan mua aku lengak ring Jakarta jadi bak semua tak kira percaya biar tak kira percaya Allahumma sholli ala Muhammad kula tak bahasa saya lengkap bahasa saya turjan kokop mangken turjan saos ni kabede sebagian reng tuah abek tak patai menting lagi ke pendidikan madrasah sepentinglah sekolah formal sepentinglah sekolah umum madrasah ni kalau banyak tinggal lagi ni kai Compok ni kah mau ni kan tu tak ngocak bulan saraan kah iki bebuntan kula tak lang sekolah formal ya tore cek kanjeng Nabi sadabu laisa bi khairikum man tarakat dunya lil akhirah wala man tarakal akhirah li dunya bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat atau sebaliknya orang yang mengejar akhirat lalu meninggalkan dunia beni orang senabeng tunya atinggal laki akhirat atau benabeng akhirat atinggal tunya punten beni sengak nikah cek pun kanjeng Nabi sampai ajalan dua eng pada ekol le kebagusan tunya ekol le kebagusan akhirat ekol le keng seten pun tenah munki laku asakolah formal rek nare engko tu madrasah sing malem ko tu Al-Quran jadi ada keseimbangan jadi ki laku ya tore kol petok sampai kol 12 formal yang SD yang SMP yang SMA nanti jam 1 sampai jam 4 mereka mulai masuk madrasah kan tu madrasah pokoknya seberapa jam 1 tak langkung Compok gula kak mun anang mangkata ke SD bimbuung pandi terus seleberai pasangaki sepatu na pasangaki pagi beda imung jirimong lo beda pote oh buungi soroi traki ben sapeda pagi sangwe mun mangkata SD te mangkata madrasah rek nare ingetin aki abe kombe bu tanggalampi sarong ben koca saya ditibik lumari jengkok repot jadi ngabuk kombe itu tailati ni pan mangkada madrasah sebi anang lumari na esolongkar kapi saya yang kuy kocana tempat ka kocana maceding lebur pada yang kuy nyelemben pengkopeng pala tahu perahu banyak gulu ombak gel junggalan daya sarung nga saya yang kuy tempat ka sarung nga bapak nangkin kol pedua tampe pahikulung alhamdulillah madudung ganda dana buku na apple code pahi salah dakika kocana di binakana jadi dengan kocana lorok mangkat ke madrasah lo etaraki ada urat pal tepel pal ka dapat kebun teh muratanian ngelosot sarung kulung atas boleh aku aja kak burukaan iya deng sekolahan ngelosot boleh sarung kulung atasan bel bakto na masuk kalung kelas ongga ke tangga ngelosot boleh sarung kulung pahe atasan alhamdulillah kari kulung nabriya kababa na tada apa-apa na sagale kare esen na tek dua daya apa cak gelak nang kakir yu
Ya Allah, jaringan masuk kelum kelas santri Pak Polo bau na arnyit. Cak maki situ ngadek seman dia segala. Allah asela dak iya lebur. Kedua orang ah. Cak sarung ada. Agak kaki saya kok caca agak. Hahaha kok. Tak langkong latin niyo. Cek karontar ke SD dok kamat terus saja pandi igelu. Demak ada nak pau nak kiai. Kapan buah haram inai ikatas yu. Ingi bagi masak koi kakan di atas. Kan saraan bencodut anak kakek dia. Salah naik atas tak lebaran yu sarungan beliau. Lebur di atas dan gerandeng yu. Pau na sen. Manggana tak langkong sepora lagi. Oi, halo. Pandi i. Leta arnyet. Salene. Mak leta celengkepi kelam binero. Mun SD elat, ini mun sekolahan pahetoron. Bener. Ngaku lah. Makanya ada buna as-syekh Az-Zarnuji dalam kitab taklim ibu gua ada guna yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi thalathin. Pendidikan ini kementro saya butuh semangat kepi kiai na semangat, anak ang semangat, ring tuana semangat. Ya mun satia iya cak dengan hari imtihanan dia. Mun imtihan genteng kepi cak beda lagu nah. Samangken imtihanan santri pada asaragaman setak sekolah ngucongoan budina paker ekakan mankoma. Juga tak apa ribut je minta koros sepuluh madrasah. Allah bina kana kok nyuguh kancana bulan ni kini centok-tok kangara engkau orang kini raja cong maksud ngena-ngena kakek maki raja kini orang akan ki ngoder ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat nikah beda berempah. Celana selamat beda berempah. Nomor situng. Alhamdulillah langsung kolopai. Nomor 2 ada lah. Bertelong tak usah kebala percuma. Langsung ngalia kecempu. Kebala langsung kolopai. Allah pah ngaci dak demer ya. Mulai ternyaki apa lek? Boleh tahu je. Saya ngaku mie. Njak dia pandang ibu nada ibu lama TV. Njak mie tahu kering genteng je. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat nikah nomor situng ngangkui amal labang saya bangki. Nikah saya maksud dawun Allah. Gua dawun Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Mertung. Nomor 2 selamat nikah ngangkui amal la orang la. Nikah saya maksud dawun Allah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
ayat kak dinto pun sahabat Ibnu Abbas nunjuaki bahwa kenceran bisa yampungaki ka orang lain buktena nak foto senorok lakon orang sepo budian pengampung suarga orang sepo wa ma alatnahum min amalihim min syai keng orang sepo make yampungi kencer nabi nak foto ring sepo kencer na tak luang ayat kak dinto pun sahabat Ibnu Abbas nunjuaki kenceran bisa yampungaki ka orang lah artena benih coma ring tua si yampungi bi anak cuken anak yampungi bi ring tua yampungi anak ni kapada bisa mbian setu kemudian anak adik kenceran akili kencerna anak tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setaja kencerna anak akili karing tua ajunan make kencerna sakoni gara-gara anak ang andi ilmu syariat alakoh ibadah gara-gara anak ngerti halal haram seharam ecawi sewajib ekalakoh setaja kencerna akili dak keajunan para orang sepo manter sagak dinto bedena amin Allahumma yang makin tak langkong nggak makin ni kebek melarat you makin ni kata patio som atu akhir yang tua ni tetimun pah makin ni ke anak ni kata sebab ke sekolahan maka gula benajuran kak dinto bisa saja tak boleh kenceran sekali apa sebab anak atu akhir yang tua ni ke makin betak patio som bener lambat pun malam Jumatnya lase makin nyelase ni kata ada pun ntar kawali 5 setahun telo galeh keng kuburan ring tuane bisa elang kol fuju ntar ke kuburan bahasa kalau gedeja apa yu kuburan nambu elang mun kuburan sudah nampel mi tak elang mun kuburan nambu ung mi bisa elang dia ane balik lagi kuburan ring tuane ka entare seminggu dukale sesae mun tak bisa entar benari seminggu dukale kula mangki keterangan nang situng kitab nya mana kitab tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal kitab ni kaitulis sareng as-sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki nang kitab ni kepada keterangan yasta'nisu ahlul kubur bi ziyarati ahlihim orang mati nikah kan iyen tari bi anang kan iyen tari kubur nabi anang orang mati ni kepunga tak ada sepada ni ke kilo macam-macam bian empian kilo macam yasin kita macam kuluhu empian kilo tahlil kengin tarjuk tojuk depak kuburan assalamualaikum bu assalamualaikum pak pada enbaras ya yang ku tahu ning jangan bian ngatin cak jangan kaji nabi inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat kalau aku nak sampai ni depak kepi itu mau kepi bi orang mati makanya mutar kering mati pokok nguluk salam kan miro nguluk salam ampian ni kadepak ya'lamu zairahu wa yarudduhu orang mati ni ka uning siapa seentar ka kuburna ben ajawab ka salamah makanya mutar ka kuburan assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun mun tapal cak meturah assalamualaikum ring mati pada nikah orang mati nikah uning ya'lamu zairahu tahu siapa seentar wa yarudduhu ajawab kasalam mempian panempian nguluk salam bi'rona di alam berza jawab keng sampian tak ngiding ontong tak ngiding janung cecer megi sandal lah mun bah ngiding assalamualaikum ya darakum waalaikumsalam kadang nih ada mbian tak nyelasin terus kadang tak uning saya baca ke kuburan bener akhirnya mun nyelasin kena ngajak orang setokang ngajak ustad ngajak penakan sesantri mun ketibi pahlu entar gara-gara saya baca tak uning pada bendering pejang sobu badering pejang sobu nikah ada teh imam melolo mun ketibi londra pejang ada teh imam metok bi tetangga nih kocak kaki cek pelak kaya lek kenapa jangan nak nanti berjemaah to bah jawab benih keng pelak keng konot tak apal kok itu pun pejang ke TV saya baca konot lo tahu mun amak mong kan tak usah baca tinggal amin konot nih kayu makin baca benar banyak saya tak apal apa nak boleh saya kini saya tua tore ya teh sebi gula mun tak buntong pada kapi Allahumma hdini fi man hadait وعافني في من هديت وتولني في من هديت
wa afini fi man hadait mun tak hadait kapi buntong ya baca macam banyak saya tak apal tuan bejeng maki watuan ni Allah ha pian ni ontong anak ngembian sebab ke sekolahan nah cak ngembian kalau kek at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah kabudin aku beri tak tahu saya baca baru asyhadu an la ilaha illallah pagaja boleh apal mun dia mari nak tak apal umbian nyelasai ke kau pun naring tua tak langkong mun bisa seminggu dukale ki tak tu sema catat tak usah cak Arab umbian tak usah deng ke kuburan tak usah ila hadratin nabiyil mustafa la tak usah khusus la tak usah khususon langsung Fatihah ekerema kina kencerna kapak benembuk semate al-Fatihah dia nah coba tehana mari senikah sampean pah ngaji mun ngibe Quran pala tak ngibe Quran pula sampean ngibe HP sampean buka HP na kan bisa aja saya Quran kian nikah sampean ngaji ke HP na tak napa kor saya ngaji orang ah king mun saya ngaji HP na tak oleh genjeran ya lagi di ngaki pak kok ngaji lo tau tek Yasin wal Qur'an Quran na saya pengaji, ya sini saya HP na, iya, langut ti HP na pengaji. Jumat pertama tepak kaya Yasin ongku. Jumat kedua tepak kaya Yelse saya petik. Kapan dia petik bacaan Nabi Yasin, aku suka disco, ku suka jepong-pong. Anang jawab bela ke terus hakim mak teti gendruwo, mbok teti jerengkong. Apa aja tak usah cak Arab nyelasai ke kuburan tak usah cak makai cak Arab pemalaikan untuk kira para caja potongan tak ngening ya itu sadeng medeng deki mata pak kedua na Petra saya baca lah saya biasa langsung Fatihah ya Allah kira makin kencerna kapak benembu al-Fatihah baca pon palambian tak ngaji Quran tak ngibah HP macam kulhu telo kali pada kulhu telo kali kur pamare beni kulhu mari sedekah bahangka tanangah Allahumma taqabbal wa awsil thawab ma talawna wa ma qara'na min surati Yasin tak tahu cak Arab cak Madura ya Allah mari kita ngake saya baca ke buru kencerne bagi apa biko embu tretan mbah oh iya metua beri jadi yang malaikat jentok tu kecetak ke ngarai lah ingat le mayo kemalo bengami ilang Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ben masa kola berarti sampean ampun andi tabungan manter putrana macelep dunia akhirat. Mun lek sabak ke sekolahan insyaallah macelep dunia akhirat amin. Mun karo macelep dunia pejual es krim lah macelep. Tapi si macelep akhirat nikah mun putrana sampean beda pendidikan. Aduh, mun anak pinter ngaji mbian tak usah mati. Ki odi mun anak mbian ngaji Quran, celep napa tak celep? Kole maklem-maklem sampean datang dari Sabah, selaki datang dari Alakoh, anak ikatela asandeng sejodoh, pah berangkat ke masjid, depak ke masjid, pah odi embek, pah ngaji. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dzil autad. Cang bapang tina cong make otang kita bejar kor kake ngaji epok rasana bener mbuung tak betah karo ngidi ngaki suara nah berkak ke masjid kadari na bunga tro ngatela anak sing ngaji depak ke masjid ibu kak lah benga masjid orang ngata de ku tak HP to bangaki kamek
ternyata HP na saya ngaji anak etek ku tak main cek-katek lah masjid katek-katek bener kau ternam dia tenak foto solihin solihat ilmu na manfaat amin. Nomor situng selamat nikah kalaban amal lati. Nomor dua ngangkui amal lah orang lah. Nomor telo selamat nikah akad teng dek ka orang si selamat nikah seenya mai syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Nikah saya maksud cubun Allah. Siapakah yang nanti bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Pasera salah situngah Nabi Muhammad, salah situngah Quran, salah situngah Ramadan. Sebekal iyan tadi sekecil aki nikah. Manterde apa agapi ke Ramadan. Allahumma kama ballagtana Sya'ban faballighna Ramadan amin. Akad ya pada pak ke bulan Reba pada pak aki ke bulan Puasa ya Allah amin. Qaula ajunan di beringki bulan Recep mari doa. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Pabarokah aki bulan Recep amin. Pabarokah aki bulan Reba amin. Ben pada pak aki ke bulan Puasa amin. Sehadir kapi menterde pak kepasaan. Sehadir menternya apa-apasaan. Sehadir menter kita mati yang muntak teke apa sa bulan Ramadan. Sehadir menter kita mati yang muntak teke apa jeng tarawih bulan Puasa. Sehadir menter kita mati yang muntak teke apa jeng telas Idul Fitri. Mari nak apa jeng telas mate ko sap. Mari nak apa jeng telas menter pakuna lanceng hunur. Amin Allahumma amin. Demikian sekilas info. Korang ya bisa ngunceng boleh. Betul toka. Kira kenapa? Mak minta India acara imtihan yuk. Masa acara di India apa hibri? Delero yakia keberian. Kisah siapa? Kya sehna on sekak dintos bisa pedepak bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Atau karam ya? Kenapa no? Bukan kiai banyak, kiai banyak. Pada gemek monten, tidak setrum banyak gula. Ia punya Roma Santa, mek, bukan kiai. Sekak dintos bisa pada pak, kurang lebih nanya unsapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.